Ćao ljudi, danas ću vam pokazati kako da napravite popularne Ghibli efekat od fotografije koji izgleda kao što se vidi na thumbnailu. Tako da to je jako jednostavno i veoma brzo ću vam, kako se zove, pokazati. Jednostavno, besplatno, brzo i sve što nam je potrebno jeste internet konekcija i fotografija. Tako da krenemo. Evo nas na desktopu. Sada da vam pokažem kako da napravite i sve što vam je potrebno jeste ChatGPT. Zašto koristim ChatGPT? Zato što je smatram da je sa njim najjednostavnije to uraditi. Imate i sad neke aplikacije da skidate to, ali mislim da je ChatGPT sasvim dobar i služi svrsi. Besplatno možete napraviti, mislim, jednu ili dvije fotografije. Meni je plus, tako da nema veze. Sve što nam treba jeste da ovdje dodamo našu fotografiju. Ja ću sada ubaciti. Evo, sada ću ovdje dodati sliku. Jednostavno je bukvalno ovo neka slika koju sam generisao prije ovoga. I sad ću vam pokažem kako to treba doraditi. Stavite ovdje sliku, ona vam se uploaduje, što je već slika duže čekamo. I kada se ona doda, ovaj krug se učitao, idete ovaj prompt. I prompt je Play Studio Ghibli filter. U principu, ako još nešto želite dodate da bude, ne znam, onakva fotografija, jednostavno to dodajte još prompt, ali ovo neki najjednostavniji. I idemo ovdje da mu pustimo sliku i on će sada početi da radi. I sad šta ćemo da napravi? Like, share i subscribe, naravno. Evo, čisto vidite, polako kreće da je pravi i da učitava. Javljam se čim ovo bude gotovo. Evo je, fotografija je gotova. Evo kako izgleda. Znači bukvalno ovako, a mi smo, evo, to je taj čuveni Ghibli efekat. Od ove fotografije je napravio ovo. Tako da eto, ako želite još nekih tutoriala, obavezno pišite dole, ostavite like, share, subscribe. Mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!